Salibonani baba, siyahlangana lapha emgwaqweni. Ubaba ngubani esingabe sikhuluma la? Ubaba nguSibanda, uJonathan Sibanda. Iminyaka imingaki? Iminyaka engu-70. Alright. Ngiyalibona lapha eNdlovu Thenofu. Ubaba uya ngaphi? Ubaba uyadinga uncedo wakhe. Uncedo. Uncedo lwani? Uncedo lendlala ukudla. Alright. Yakhalaza ngokudla ngoba ukudla asilapha ekhaya. Sesiphila nzima. So liya ngaphi khathese wange kwakhona kahle kahle? Khathesi ngiyazama ukudinga lapho kule social welfare khona ukuthi ngiyazama ukucela khona ukudla. Okay. Lihlala libangaki ekhaya? Ekhaya sihlala singu-4. Okay, ngubani lobani? Yimi lo nkosikazi labazukulu ababili. Abazukulu abazala benelisa ukubaphathisa lani? Abanelisi ukubaphathisa labana abaqondane lami abantwana labana ubaba wona wabhubha umkazana la wabhubha. Ligcina intandane. So ngabantwana bejaha lentombi. Alright, banganani abazukulu? Hayi, grade 7 no grade 5. So lapha e-social welfare liyakhalaza lifika lisithini? Yakhalaza ngisiyacela uncedo lokudla. Ukuthi bantu angila kudla engeke limphatheni ukudla. Kunjani ekhaya? Ekhaya akulalo olukhona khathesi. Bengizama ukuthi ngicele kwabanye badla sebedinga ukuthi usuku sonke yakhala yakhala. Labo sengibona sebedinga. La kwasokukhala nje akuthiwa gebha lapha ngasibese bengikuphela njalo. Ngagebha ngomagwenzi. Okusebenza. Lo mzimba. Unyawo into kanikwanisa ukuma. Okay. Isikhathi esithi uyama sengebha nje kwezinye. La ungani ukhathana yakwanisa ukusebenza. Zinjani inyawo? Inyawo zaqaqamba. Zathi ubuhlungu inyawo Litheni kube kudlula ibhasi baba kusezwakala? Inyawo ziyaqaqamba. Kungani kulesihlabo sizobamba iqolo. Okay. Naso isikhathi lengalo konke ukudla lilidlani ukuthi mhlawumbe nxa lingasithatha ekuseni emini ntambama ngesimo lesi sikhona esiliphakamisayo lisiya khona le social welfare lidlani ekhaya? Ekhaya siyadla isitshwala makuku ikhona impuphu bese sizokwenza ipolitiki ekuseni ntambama uyakwenza mbijana. Emini lingadla ilambazi ekuseni? Hayi mina ngingcono sekudla ntambama sebesidinga amandla. Lamaphilisi antabona ukuthi naye senza amaphilisi engonatha afuna ukudla. Linatha amaphilisi amangaki? Linatha amaphilisi angu-4. Oh, lilo mkhuhlane elingani ulibambile. Benendo mkhuhlane. Likhalaza lisithini mhlawumbe kunkokheli zethu zelizwe uhulumende kuyini elingakhalaza ngakho njalo lapha lisuka khona lina i-village elisuka kiyo sinjani nje kumomakhelwane beni isimo sendlala njalo isikhalazo banelelaso kunkokheli? Unkokheli isikhalazo esihlaso kakhulu ukuncediswa ngakho ngokudla ukuthi sithole amandla okudla. Ibhasi. Oh, ayihamba legada ba.